Ulutaga wale buna nonra nanu manangasi tau manda ira na nandangasi ni lotu na kiana nanu memendo atoltunga na kai botoka itu na voleni bula ni lotu sena Christian calendar kanta pa muri tu kina na veka ndui na event se ado na ibola tambu Vakavouia tunga kina na nonda raida lesu tiko na daba saramanda na tuku ka bito chiko mai vekenda na Kristo mai na ngau na tubo mai kina na Kalou mai na Vakavouia ado mai wana nonda Messiah mana ado tiko na ngau na indantun magango. I would like to apologize that I'll be preaching in our Itauke, but hopefully the Holy Spirit will direct you into the message that I'm going to speak on this morning is that refocusing on how we interpret the kingdom of God. Nambali ni bosongo na refocus, kaya nambali adjust ka na nomu lens, adjust ka talibabi na ka na matamu, na vakasama na nonda Vakavouia tiko nga, na nonda Raica Matua tiko na Matanitu ni Kalou. Ukatiga ni wabi ni binabali buna kalenda ni lotu tanda do wa muri tiko ya baga ni sini kila ni tiko talanga na Christian calendar la ko ni Google ni Google taka Christian calendar ni na reda kina ni waru tagi ni sulu tungo na sere waru taki na be madha bimbi e sotaba ki tuani o kwa na be ngau na bimbi ka tonga ibaga binaka tu na bola ni bolin o be babi ni binaka talanga na buna ongo mbasi ka talanga mai na nongo boita bi boli tiko mai loma ni madhawa ni sobaragi ni alo tambu madhawa ni bivoluta ki bola kamando ni tolo madhawa mblete so ni tamadaka eranga itaka tiko e muri na nonra so sa liu sartu voita bitu mai nanuku voita bitu mai i subabo ndona madhawa voita bitu mai na kelo na ulubatu ndona madhawa na bibono teleso voita bitu kina ngai budina dagi tiko na bakasa meni nongu reida tiko sonaka e batakila na Kalou ena nonda ibuna una sikibnen ko beba binaki na bona turanga na liliu ni bibalo tutai ena bimba manyemba kinga coach kenda kina vakasam ni nonda tarungi kenda o sa lewi tumbeka ni Matanitu ni Kalou vai ndua na nonda vayan rati sena nonda tobole menda raida telemanda na da banda da kabutingo seno sele tu no kwa the kingdom of God is not the church and the church is not the kingdom. John Wesley says that the church is the veranda where we go through a process of hearing God's word, and we are going through a process of rehabilitation, going through a process of awakening. Give us that confidence to say yes to be part of the kingdom. Mambale, punonga nonda mai chukina ka nomu ndingo iko. It's your individual choice to be part of the kingdom. Kandarao ni santa mai biuso suitunga balot sa sona no machigo nte sa Matanitu ni Kalou chingo baleta na characteristics ni Matanitu ni Kalou na veka saranga iko bakila chigo nandusia whether you are part of the kingdom or not part of the kingdom ya na tuku tali kanda rongo chigo na madhawa ni bivoltai waburia bia ubida na bakana na nugina bakasama kambulia ibida na taro libingo nongole ibuna utugina wa usa warambo ile butaka chigo na bakasama ni nongorede tiko na mbimbi nonda bulida na Matanitu ni Kalou la vida bira indongo matai o de value the tiko to whom you look to for leadership, men, political leaders, nomu tui nomu ratu ko de enda rei tu kina na bakasama ni bilutagi balete determine tagaya ibe na banu ai tu kina na nomu allegiance nomu bana nanu na lomu na lo mamu kina kakete ini koroni taro ya lagoda mai na Matanitu daba se na Matanitu neidei ko lewe na tiko Matanitu vakasama nga vatamata na Matanitu ni nomu bilu tagi nga uiko vatagi ko nga keiko se na Matanitu vabura se na vana nanu ni nomu nanu ni sotale na ka e vevere dagi mai e na Matanitu ni Kalou ni katolu vango tiko na kenrong e lago tiko mai ena Matanitu daba nom vadengu kena nomu vanu nui ena veisinga ni kua kena singi matak. Where does your hope come from? Who gives you hope? Assurance.
Ela ko chuma na nomu badiang umay na vakasama ni nomu tundei bakatagi ko na nomu rani rawat nomu na bisinga nomu badiang na bana na nulebunga ni nomu rani raida tugani so weekend sa tonga na vakasama ni focus tonga na bana na ni buru-burungo economy value ni labo tumbu na lutu ni sonia kaka na si sonia bula kake de membaleta na nondo bula ka so weekend sa determine tagatu le borau ko maru taga kini ni mai vima mane baki ngai baka enda kaulisitale kina bonu endondonu ka tuto manda kina na kake de kede varu tagi tu membale chikenda sei koya na nonda toronga na tarongo salewe na chikumbenga na Matanitu ni Kalou sianga le bona bono ngono bai tabiki no tarongo padi manda ikila chikona na Matanitu ni Kalou dua na vanga ngalu lebo ya de belut o que lagi ni lebo resising se mata tunga bir nada pa na Matanitu ni Kalou marota kana Vakavouia na Vakavouia non da ronga tu na ibuna ni Matanitu ni Kalou tu na Vakavouia ni sobra gina lo tambo ibango tu na ken rongo non da basile tina lo tambo tu mai na tamba da ka o boita bitugina o ka tu beira ndo manda tu ki kila na da na lo tambo tu nchiko menda basile ndo manda kila o de nda boro basile kinongo do na vanga ngalu lebu bondo mendanga volunteer la belingar to leto lunga rona maram don turang merto tu na mai na definitions ni halotam you na mbole chiku weekend na ngono because we are so accustomed to living on this planet our life has forgotten that we have what we call the kingdom of God in where our peace in where our hope abono ela mai kina non da bageng and it's very much functioning right now. Toso paka binang sartunga. Lebu na na rasanga me paka malmulum tigina. And a history ni buru-burungo may na Persian Empire, lao may na Alexander the Great, lao may na Roman Empire, nangaw na tukun kinabango nindo chiko na tuhi era ririko na bili utagi nangaw na baleta. When you talk about a king, you talk about another authority, another culture, another power. And when our leaders, the Asian leaders, hear about some kind of king who's been talked about by few followers that are around them. Many Christians were persecuted because of this message and gospel that the kingdom of God is at hand. Bona kay mbole gina. Dazare danga ni sa tiga butalanga me tangkabo tunga mai na generation tale muringo. Kasing ni binakati me declare tagi nin do tale. Na Matanitu ka mbula pa binakasar tu kau binakata me bakanga na ina kinala ni Vakavouia ni bibolutaki mendarawa ni nda raita talemanda se chigo ibe na nomu bararabi na lomu na lomamu nomu banana kwa tiga bunu kino chisu na nda bola tini bola tambu siminen ko non da Lesoni kasaranga biki anda au binakata mo Vakavouia tal na nomu ni rai me baka kau chisu na non tu tigo ko ya na senin raw nyong garabarawa rona Kalou tinraw Sinrao nyo kabango iko mo iko gabantangano no mumbula kena no barrabi na kauna no mo iko buru-buru mkoko ngoy no mo iko mongaraba na Kalou sinrao baleta na bono ngai chiku kina no yau e chigo kina nailum na tarole buchingo chigo ibe nailum batana bonongo chikina no yau so nailo na tabulon to kana lo min na bawos wata usar tunga bin na bawos no na marau kina no na ndrendre kina no na mburi sinen do singa kena nona boleh ni timba kena lama odo ni sa siang ngabango weli abole sartu ni mati ni chigo bango handa maru tanga ni redanga na smile to nga nungu tata midi chigo mai buingo awan rakana ya sartu bunui lebu non andre bale tana daba ni determine tagitu gina so determine tagitu no na mood ena kai wili kambe ka bena pepa bele tani rede tungo ko na bi lutagi boka bura wala isa to so dengo na suni the taxi fare is going to rise soon oil prices is rising to so dagina ka bele tani suni kakan ka ke dengo san dona lomo do dele be ko to maiwa daga tagara fika tagara ko ya no mona na dabo suti kame daga taka kame bulia na kame mbiuta tani ana dabutikina indona bosa tondo ronga da bagali butigo ndo tugini bango sa tiga bu me basiga mai na uluna me kopa mbambale no mona sa vaka sama tanga bagali basilini kino no na bia fika tako ko no mbule buru kan ngona daba
Everything about you has been destined from the beginning. That is why the kingdom is here. Your food, your clothing, your bills, kalau sa tubaka, ni sa kilana tamamdo, nindo vinakata na kakirangango. And I'm not saying don't go to work, just pray. No, I'm not saying that. I'm not saying don't get educated. Siang. Au sin ka ko ya kun le tete siang na ka ngau ko ya na priority. Maybe nakana Matanitu me value dina Kalou. Maybe nakana bubale me value dina Kalou. Maybe nakana bulandu dua me value dina Kalou. Maybe nakana tete, maybe nakana kainta takapa. Tu ne bango kwa. Seek first leadership from God. Culture. Kwa lagon don donga me bona Kalou. Then how do you become a citizen? How do you become a citizen of the kingdom? A lot of people are looking at me like I was not a Methodist, like I come from a charismatic movement or Pentecostal. It's simple. Then how you become a citizen of Fiji? Sa siya mantani kila tu bada pa niko pola kampulo TV chi ngai bada pa no Matanitu ni Kalou angai sona ngone ka my birth yes pa ka kina na chondi na kena wa sendu ati na tin karua ko sa ba mbauta no lubena so le bana ko me adoro me lumin Kalou sudu senga na bugun tamata not biological senga talanga bayango senga na vitalin tamata mai buanga na Kalou ana decision ka doro tu le madawa. Everyone has to make this decision. To commit his life to the Lord Jesus. Matanitu ni Kalou si ni meda ni varau ni tovo ni balabala kabosuluma kina na Kalou ndua na matatamata. Singa ni mai meda ni kamebaleta ni tovo balabala i varo bakatauke. Singa ni mai meda ni tovo ni balabala i varau na kalsa ni ndua na bono. Singa kina meda. O kwea na kena meda ngana buru-buru ngona i balabala. Yan don nga na meda ni Matanitu ni Kalou. Ina kabon don bulu kina daga ni bunida ni setani. Ngai bayang ataka ko na tamata. Membulia kina ndo na culture bo. Batala culture nga ambulia na Kalou mbele tala buru-buru ngo yana culture nga ni Matanitu ni Kalou. Ya saranga soli mai kina no turango tisu, soli mai kina na alo tambu mebilutaki, soli mai kina no na constitution lebu, sena no na bola tubu sai ko ni bol tambu, menda bulida na tovo na ibarau na ibalbala. Sai ko na ibalbal ni Matanitu ni Kalou. Angai lang mana tebor me maimbulia ndo tale na culture bo. Do tale na ibarau na itobo bo. Ko na itobo ga ba to ga tiko na itobo ni balbalada. Você chegou chembesa no que não vai ser bate que ba e você tio na vakasama ni nona data na Kalou data o chisu na nonda sa tika bun domo no kenda na itobo ya. Me bango chego ko ya. Oi kemo no na ndawelewa ke na ndawtangani. You adulterers, these y'all sinners flirting with the world and breaking your vows to God. Kemo daw na ndawelewa ndawtangani. Do sa senga begani kila ni sa vei dati ke na Kalou na vei bina kati ke burabura vei bina kati ko na culture bongo na itobo ya sa vei me dagi na Kalou ko ke koya sa vei vei kani tegi koya ke burabura do data na Kalou ni nda lako libi mai ena non itobo ke na non ibalbala do musita na Kalou sa roto me kaya na Roma na kena wasendua nda wiliga mai na chin kabitu ni tigi na lago ya ni dale idaba na tigi na tuni bango ni bolatam ni baga ni sando sing ni sile bana babi ni binaka kena baro ro ndo me nona tuna bango kwa sana mbito kwa no mundo mbula me kana lilia mbutu mbuto mai bula ni bala bala da bibi ele bu mena ngone bona lu benra lago mai na ba daga ni mbutu mbuto na kemdo maliwa sana tiga butala me mbasi ga mai ndona itobo ena wanga na nonra ndondo beira na matangal botaka ndare de chigo na kena mbole mbole and ngauna and dan dono magango kila sar tunga ba binakan tebor di sanga bana kaukawa. The devil has no power, and that is why he's using you, because you are the only legal occupant of this planet, and that is why he is using your conscience, and this is why if you are not careful your heart will begin to take this culture and live by it, and that is why você tuina nga so chemesa nona data chigona Kalou nei balbala keni barau ni tamate lago le mai ba. Obe la bete tiko na baka sama mbimbingo ena mataka binani kuwa ni binakata
me buke kenda na tamata and the kai tigo ninda garaba na Kalou na nonda kilaba binaga tigo how we are governed and a burongo and matata babi na sartunga nona bilu taiki na Kalou bekenda and a burongo banda sini kila tigo na daba na itobo e tigo e na kalati na kena wasilima tina tin kadio kina tin kabitu katigo ne volta bu sa botu na daga ni tobo bayang mambali sini bola ike endu ni data na Kalou endu na tobo ni bala kame mbale chikenda ni ko sanda bando mumbula taga chigo na bosongo na buroburea sa rarile taga tigo e sona ndau ni theology ko irna ndau deep nga ko irna Bible deepest why people who just come and pick verses and try to make out something of it but don't have the knowledge of what the whole Bible is about. Nersangay tormai ni sa baburubura na takir nga baburubura na kamembaleto mundo banua baburubura ka barre bagi chugaya baleta ya sarana na daga ni muto mebe barita ka chugana bakasama me saya wakanga mai na buruburungo na Matanitu ni Kalou ndo me influence tagar buruburungo leo ni bono binaka turanga ni kor binaka turanga ni obusa bilu tagi me bona Kalou linga ni bigarabi daga binaka dauni business binaka dauni boli tagi binaka dauni linga ni bigarabi binaka and abon no vaba ngai kadi bikenda kina na Kalou the more the kingdom of God influences your life and that culture begins to take place and the manifestation of the culture take place in you, you become a good contributor, whether it be politics, a church, and our life, and about Dina Tagina, Nimpula Bobina Chicona, Kau and Matanitu ni Kalou. Varatachuna, Bimbini, Tukutunga, and Skibinani Kua. No reason a Kalatian can Wasilima, Ia, Savango, and Topa Bayango, Dau Bimbutakodi, Down Dara. Wala tao sabsaba daw ngaro daw soro ginabi matakau daw dagay sausaw daw beidati daw beileti na vengati na daw dunru daw beiba maraw valyelia na beise boboro na beise ni lotu nan daw bubu nan daw mateni tunabango ni bolotambo senga na non ratikina en la loma ni Matanitu ni Kalou ko iresabango ngona kalsabe mai biso taka na Kalou kabunga bekenda ikusarong na posongo ando rongo bali na kenda maliwa aro to mandan mai poso poso balo ndi se chingango iburobura teboro iko advocate ni teboro rongo chiga yo ka chigo saro to mandan poso poso balo ndi se chingango iburobura sember ndaya nyulo malangi no na buroburongo na kena mbale kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Na function in the me influence taga na buruburu impact taga ya na function ni Matanitu ni Kalou. Sing ni may nonda bully culture nga na tamata. Sing na nonda may embrace taga ka buwan men na culture wo ka kauta may ortoa talay lebi may ka damuri may kay setani. Satan and 1/3 of the angel. 1/3 of the angel rada wir tungo. Tala kilay pakadapa, prongarda. Efeson kena wasiono, sini bi bala wala kena tamata. Your enemy is not that enemy kwa sini nomu friend chumbe kami korbuli, sendo ambeka na neighbor sendo senga ni binaka chumbe kono mrebekan. Kani boltambo, we don't fight only against flesh and blood, but principalities and powers. Principalities and powers. Na tebor mabitay liya takatuno, buruburongo, loma lang itagi kina buruburera. Balbal juga na principalities and powers. Kartuba binasar tunga. Karabasudu matal chuma indo na culture ngo kebaganda siningaraw na kaya ni tumbu that we continue to instill leo nito bale eu instill ta saranga bosa saranga ba kaukawa wana lubengu tanganelewa au kilati kuni au sa sinedo bosona bonua batin rambimbi korbu lago university bimbi bale lago korbu bimbi korbu lago university the influences university has, the school has, friends I don't have any control of, and it is our responsibility. If you know who you are as part of the kingdom, member of the citizen of the kingdom, and you know that you should be part of encouraging the culture of the kingdom, instill in their heart to love the Lord with all their heart, all their mind, all their strength. Encourage them to read their Bible.
So weekend na itumbu-tumbu-tunggu ala simberi bulia bandon don ibolta munan ruliban. Ai bolta boy sini kani mlola mani rusa bukan don embaki. Mai warga juga ni merusa bukan don embaki. Rusa bukan don embaki ngor sabi tap itu gena bi matanggali makanana nu gena tadan tebor. Kai sudun don ngane me wili bola nga by them a Bible. Wasa bandon don beno lubiam instill God's word into their mind and their heart. Kunya ngalu bambalabu. Lebu na isu na tunang nungko ngir me bi on don marama tal-tala iyo. Na lubiang kusamba dila ko mateni. Usa ngalu tunga. Usa sini kilana da mo kaba. Do talena waswasi levena tuka. Vuli batike na lubiang yar kies na lubiana. Do coach ko tu mai valio den. Do ngai redo kan do lesen do ka kwa. Tal bina ka bali do lesen mo lubiang do mai tal no taka chiko na bina ka ni Kalou na ka kida. Sarto chiko nga pambalabo den sa sini vuli yar kies sa togi mai grama me sa mai form 6 grama dona kana ntangi mo okoya salomana saranga kora mateni tu le singa usa sini kilanu ko bobuli usa ngalu tunga usa usa kaba kimuni sambo undo dambor na lubi mo bona Kalou. Do you ever pray for your child? Ngalu mambalabu take about time. Do you commit time or invest ka mo kabango I pray for Dan's life, for his decision o masulaga nona bokatulewa conscious mind, subconscious, unconscious mind. Usa masulaga nona mbula o di robi toka ni baya nona ilaw lago na bisinga marui ko ya butang ita ka baya angal tunga ko tangi kuni di mai be tal tal cinta di bukan lubem ena bononga tu kin ngori kusasara be cisu kau takin na dan lubem aboli tal usana ta kabongo sanda ngole ta boken ta na bisu su valutu ngona bisu su manan dondua da ko tu chuma ile butal bisu so ngo sa raw da me bulia ndona phone ni no lubem na no bulia no ni boltam usari de chuna singa udaga workshop chigo vir na communication officer over ta chivira ronda ngo ngona pasyente ni tamata ratu iburu-buru ngo sindono na toothbrush i rabat telbon ngona pasyente ni tamata may Africa they don't have a proper toilet but they have iPhone 11 iPhone 13 pasyente may wika ana karda may na UN na rida may esona research baya balenda ba sa sanga chunga na kalcha ngo tambuno dir may kila batol na kalcha bobo ore na lubenta na ngo ngai rida ngabango ngai reta kostu abango to na nitungo ni may penta to abango sanang dua na nito neba to na buni bolle busi sanango kito rondo tondo sota ilam sarongo sa chiko sona music sarongo sa chiko sona music abango sar sedor to sa music chiko perto sabe daga basar chiko sona music usa kilasar music mi bingo sandarongo sa kongo ko sa popula chiko na TikTok dong betu mena kalsa sendiri di rena pa lomo manir tu mai kakabor-bor tu melu sar TikTok terus men seri bintu mun pa men non rechukuna serya sanga bola ibenen dotal mer sanga pa lomo tu mai kabor kakeda people are running to Facebook to pour their anger, their disappointment, their anger about someone else, and they are putting it all there. That's the worldly culture that the devil wants. The more there is anger, the more there is disunity, the more Satan is reigning in your house, in your life, in your families, and in our youth. That is why it is important to acknowledge wakasama lebu ni sa chiko batigi kenda na Matanitu ni Kalou, chiko batana kena itobo, chiko batana kena balbala. Ono ilawa ni kina, rawa kenda menda babuli da babinaka, menda chiki ni lawa ya ena singa binaka ni kwa. Obarita katigo ya that we are born into the kingdom. Kenda kede ndambe tugu ni ko enda sa solimbula ni enda sa suduya ni kina Matanitu ni Kalou. Kana bola tamu da kaulebi mai na Matanitu ni buto kanda sa mai vachkori ena Matanitu ni lubi ni Kalou. Kila babi na sar tunga na Kalou no mumbula matata babi na chuba na bi ka lago di rumah bina kata na Kalou me involve ni kina ka sema ni kina na waka sama lebu ni nona Matanitu. Rawe kenda menda influence ta kana culture lebu ni Matanitu ni Kalou ena burbura ende tukina. Dona Ulutaga na dona singa na mada ni bibaluta ki bango tongana ken rongo. Nangangan ribu dona kana nungu marutaka na Ulutaga toka kina na mbole kai bo toka itiko nangangan ribu baleta ni sa toki mai na dona Matanitu elaw bata mai na requirements ndon menda takabo
When you go to Australia, you'll be required to act and obey and follow and observe the Australian law. When you're in Fiji, it's the same. When you're in America, you don't drive in the right-hand side like you drive in Fiji. They'll book you, give you a ticket. So when you are in part of the kingdom, it requires your commitment, your part to play. Leo ni Matanitu ni Kalou. Because the more we draw closer to these laws, this instruction, the more we can feel that God is shaping us to be who He wants us to be. Mulida na loma ni Matanitu mo tikoga na nona I sierra una Kalou. Pwede obinak. Vivo no que dindo banjo te kini bolta mo do chuki na language ni Vonwaya. Kuna reda ne bolta mo bole chuki na sono na pulmakau. Terapa bande o tikoma ro na wati gagil watikina wati cross ro talangango ro wa tiko buno chumai na babande o mai na Genesis kala chumai. Ona reda na rong kina bale na bosa bakatabioni wa rewa rong chuki na bale na bosa bakambau. Na serau na bosa bakasa mani bosa bakalau kina mambale nindo sa chiko ka saranda saraba chiko sarabi keda chumai. So na nomu chiko ndendoanga na vangi. Sendoanga na vakila lai sang tundumango me lebu na nomu tiko na nona I sierra una Kalou. Kene balea nomu tiko matana. Nomu binakata me wano no bigo na Kalou. Wano no nomu bubale me tiko nomu bingarabi matana. Nomu banua me tiko matana. Nomu daka me tiko matana. Tebita kandola posongo. Excuse me. Vinara dake bia wendo ni singa na lo menimbai ni chopa kadavia undolo ni singa na tigina time. No kwaya, I enjoyed being in the presence of God. Tuno tebita u maru takabale bia. Bida mandana minisinda sulia tumbiaka na lo menimbai ni chopa. So na culture tunga na Sunday Christian ngai Sunday nga then you come to church. And the rest of the time you don't involve God in all you do. No prayer, no Bible reading, no intention of fasting, no spiritual meditation. We are mere just like religious people, not Christians, because Christianity is not a religion, it's a relationship. You are religious. Everything is determined by rituals. Even your prayers are but prayer is more communication rather than a religious ritual. And it was not created by man, it was how God communicates to His people. Anda betong dola balikana, tabro da kana sa kada ga menangoni be tu sa kana sa tu ta kada ga menangoni. Ta mas cholo kanen. Lau me belo tu me pristiko. Sin renda la sta kana Kalou. Aka undona be katawa sa ke tunda bango sa ochi mai na lotu, lau mai na bibalo tu taki. Ado mai nandona bonu na bibalo tek sa mindambe rochu na bata do turani mol do turani berata na mindambe bango lau sarna ndambe sa lau sarna roda na unchi takasar mo turanga bata lebu chigo turani berata unchi tal kam turani mola iya sanule akau chikenda dage mandai ni lo malai kada man turani berata haruta asuli makabona Kalou unchi edo man tokenda do sama imbule tunga non dei tobonga non dei balbal na lutu mandango sini nonda. Na ibuara uni kaya do kina en donu me zakaba chigo na zaga ni alu tamni Kalou. Sanda mai lewe weekend ndono no chigo me arkes. Sabro daga na lutu ne kabi. Salo mai ndona ndo bunau. Tatala. Sa to di ngomanda na lutu ne kabi. O bosso te gurtu ke na kasi. O di bikim do lewa na lutu. Misa mai lewa tunga me vengu tu ndona ngona ni bunau te ni bosin Kalou. Balenda ba. Badin do be ba to tol mo do le daga ba no mo do itubutuba. Ndo chikero sali bunau ngoyo. Amani la tol me turang me bunau. Sa waya tu no nda attitude. Kalau ini dola belot tu nawa sosombau, soal indah betul ngau barong tu. Ini boleh benar tala, lama dunia udah lama yo, baka tahu baka dia ngudar. Tu indah bisa ciko sama ingkas tu belot belotnya. Kalau soal mau lilin turang, ini tu lilin turang kau repot. Tal, oh sangat tu, boleh benar lilin turang, boleh benar tala, dunia tala, ini lilin turang, iyo. Usah nak tahu ciko nonton songgo nak kabin kuah. Oh santun, sarap baka tahu. Oso cheu talanga na lago chigo enu ndo chigo na neto songo ni talanga na bobubal na kabilo sandon
Kada ka mondo niau. Sa ate ngomandan son turang kamo lili ni son turang. Sa andon. Nonda sabe mai guru makatunga nonda kalsai. O sa tungo. Nonda nomu nyo kenda salawatu na lotu kena kena ibalbawa. Ngona basi ka tumai na bakasa mango. Ninda yali mai na isera ni Kalou, kanda yali mai na nona itubutuba. Bakata nga sa hambatan-batan na nonda ve sota na Kalou. Tuno tebita. O poso bimbalbale tuno nanga se Solomoni. Me bakasa nga sota na siliba kena Kaula. Yan rabakaki na nomu sota na Kalou. Tuno mango tebita. Hawa rekini rakabi au tomai dhambe kina vale choma. No muchiko ike dondo no mo baka bini binakata na Kalou ni ungketa no mam. Emeni. Domando no baka so na Kalou ni baka bini binakata ka. Arlau cuma ni lawan ko, bersalah cuma nak kena ni bau. Ena lawan nak kena wajib tulus buka tulus tiga kelima. Tuna bango Moses ni sa terang cuma kau nak Kalou ni lawan badap. Jadi tuna bango kau be bona Kalou. Kau kau ni na sianga ni lago kiki mami. Kacima bati kiki mami na nomu ni serau. Kau ndusi magi kiki mami na bono kiki mami belaukan. This is the demand. Ni dona tamate kila. An existence in the kingdom of God. There should be the presence of the king. And a kake de ndondono medaka na loma. Ni tubo ni Matanitu ni Kalou. We don't run the church ourselves. No. As much as we develop theology and all its explanation, if you don't have time for the master, Adonai, then everything will be in vain. And that is why we are taught, prayer, meditation, marau ni nomu toroba na Kalou. And a nomu bebe kali batiki kwa ngata baka binaga kina na nomu bingarabi. Saya ngamai iusan andonga na tamata. You are managing some sort of institution, but not part. And can didi bagi chigo the operation of the kingdom of God. No wonder John Wesley say, no na boso chone seleka kilekina sa kata le ndondonga ninda kila ni sa chiko batiki kenda na Kalou. Tal sana sin chikurang apa tiga una Kalou, bateu tamatai balbaldaro ronga. Chikusarang apa binakabati una Kalou. Tulabang le boltambu. He is the present help in time of need. Whenever there is a need for your repentance, need for your family to be fixed, need for your life to change, need for that attitude and habit. Melawli maybe ko God is very more present there. Maybe ersa rawat chikon non rabio kan kina Kalou. Ko ka kini boltambu na bunuai sin law may banambula binaka. Wana da mga Bada baka yalom, bada baka biokani, bada baka ilabo, bada di kaki dengan numbula, kani bolo tambu. He is very much present. Kung nanu muni chunga batigir na wakola gina wakot, he is there all the time. Very much present. Karungan ikaw binakata, uti abusa songa tiga ni bunongo, na wakasa menon de tiko, na Matanitu ni Kalou say kwa, nanonda tobole amenda vito kani bole abu, kina heyal. Na yalu ni Kalou, na Kalou na yalu tam. Vito kani bole buki kwa. Lemongo siya sartungan do wakasama takatu that the Holy Spirit is here to help us, guide us, teach us according to the instruction that Jesus has already given us. The fear is this, that you come and you explain based on your own agenda and motives with the absence of the leadership of the Holy Spirit. That is where our people are going down the drain. Christianity is one of the institution. Sa embedded kina na baka sa malibingo na kalsa wo ke bura-bura. Ndariri ko ni ndarayda nda sarabain. Ndarayda ni sa tutaki na vei matanggali wata-wata kita nga. May bunaw tagay ni kena ibalabala ni sa andon mo. Kena parba kina ngaw nendon makango. Ondo babi ni bina chukubali buira na nondo to erto se chunga na lom ni lotu me Australia o ka chukubira na bonongo rininga I ba daun ri babi na kin nararama so ya sar mbimbi umbrete sinti no that is their right sini chugni nonra lotu ya mer chugna lom ni ambarela orto se chuglo me o ka berto turarale bundo ba daun ri babi na ka kirum duraram belete ibira ba to taki ko be da kap siang sona matangalin rei ni bula sa bayo kino burubura ko sa da kabon te boroka sa adopta na lut. Dona bi badala lebura ya tu mai na be sai burubura ya tu mai balangi basi ko tukina dona matangali movement lebu ni kai ko to na prosperity theology. Most people are running there, people with their own agenda preaching about God, using it for their own benefit, and many are running there not knowing the culture
of Satan has influenced those movements. This is why the Holy Spirit is important, because the Holy Spirit helps us, directs us to the culture of the kingdom of God. Galatians chapter 5 verse 21. Na buani al tambu, na loloma. Loloma. Gona culture ni Matanitu ni Kalou. Varta tungai kio akuila na vakasami ni loloma. Le weekend sa bandin din takachikwe. Ngo paga tu mendo tu na vakasami ni nona beiso tabi na Kalou. Sa tuo chibai bol tambu. Kabang ni bol tambu na ngau na nga iko teba kina o iko na tamusuka. Kabang ni bol tambu ni ko na sulia tan ni bol tambu na sul televiko. Paga tu indu na culture. Lo mini Matanitu ni Kalou na bulan ni loloma. When you give out love, expect that it will be there with you. It will always be with you. And that is the culture of the kingdom. Love without boundaries. So we can love people who love you. The rest, I don't want to love them. No, it does not work that way. Love your enemies. Love the sinners. Love those who may not have the same opinion and view with you in regards to the gospel of the church. Love. This is the great commandment that I've given it to you, is to love God and love your neighbor as I have loved you. All other commands come under this. And that is love. This is the culture that is no longer there. So much disunity, conflict in our society. Dendre na boleh sa tunggo. Sa tiga bu memba sikit ngamai. Au tiko bena bol ni tamba ni toke. Ki me vital no tiko pati roto na kena rau ni sa. Daga bata. Na loto isele ken tamba ni toke. Betul tu sabe establish taga non roto urban unit. En Allah men non da bonongo pati lebu ni toke sa lebu da ke tiko tahu ni lele tiko bena korro. Ngai bina ka me establish taki na visually taking information betul loto isele na. E kumuna tu na data ni toke inda chungo en Allah meni bono ni daga. Pagkatala kini na koro ibo naman din dadak. Yan nan tu daga tu kandu submit tu nam bain bosin wa mbaki. Bitalo chunga indo ti kono bitalo no idur chuma kia. No sa sin raw ni bukan tamberi ti kono lulu ni bono mera ngunu ba nan taben da to be installed. En non rabonua ni bilutaki. Balatana da ba. Tala there is so much disunity and conflict and people are hurt and it is generational. Sa mushara. Tapi li wali sar cuma ngona kaidaki. Lo meni buvale tu kina nan duindui, tu kina nan drenre, tu kina nan mabo makawa si kau tunga minggu. Generational. Me adobo cuma ngon ndol mango. Tebor no sanga cungo ko me world without love. The message of Jesus is for God so loved the world. Yana tugu ni Kalou. If love is absent in your life, then check which kingdom you belong to. Refocus and whose leadership you've been led by. Usota pakandende. Gwendo na kasaya liboli weekend. So sa tunangon ko sa sona lotu pa Kristo, tapos tunga weekend to lotu pa Kristo Tesinda ka chigi tumba sa ibira Musliman. Lotu pa Kristo, sininra ni bosota. Yalo totolo sa sinin rau chinga ni rau ni tu bukan dua manda me raida na kau ni Kalou ni rai ni daga na buno tukin pa kuso ngai dala non da bia da kaba indona kame ba lo mabina kata na Kalou ndali babu no tunga na maboa na sungo lo tu le maboa na daga ngole maboa lebu ni non da bia develop taka na non da mono Kalou daga sini consider taka ni mbimbi non da guide. Say ko ya nay tobo ni Matanitu ni Kalou ndabir na bosota bakandindi. So sa sin rauchu ni bosota bakandindi. Ado may nakan ren bolem no bula sin rauchu ni bosota bakandindi. Sin rau ni rekita tu madana Kalou nangaw na wara ka chuki na nona beso tabi na Kalou. Sama subango ngay plan B telejiko. Traji suri bukiyaw. Tuango ngoli ba gali chuk tagior to ka ngoli tari tabali gali tari kaka. Plan B telejiko. To babaro tu manangan den kay klasin rong ng tumas yan mundo tamata sa laylay na numdo bambuta saro to me kayo chisu laylay na numdo bambuta
Ono ya satu kino kenta. Sa sinra na posota pangandinde. Kabina kana posota. Mbulia dake no nonda beo kaniki chisu. Mbulia dake katara dake nonda pambuta. Kana ibolo tampo posota pangandinde. Mbulia dake no nonda pambuta. Wait upon the Lord. Kana ibolo tampo. Wait upon the Lord. Waragi choba ngumatua ena baka taunde taka nelo mdu kokoya sintunya ni sana yado mai ia ndo waragi choba nga ena kaya yado mai no mudaga da oi gona culture ni nda waraga chunga odi na tui. Don't wait upon man, don't wait upon money, don't wait upon your prediction of what is going to happen. Wait upon the Lord, and that is what the Bible said. Be of good courage. He will bring it to pass. But continue to wait upon the Lord. Kita lagi na padiang. Kaya pag uwi ko sini do chikubi ko na padiang. Ya check taga man daw di na numilili ni Matanitu. Betul teman-teman ko sing chikubi ra padiang. Kaya mambale iko na nomu padiang wala ko tala chuma ndo tala sos. Padiang ndo no michiko beira ra leo ni Matanitu ni Kalou. Totoo kina na madha o ka chikubi na madha ni bibalutaki. E kauchi kenda lisutale kina tubo to mandanga. Menda raidi kenda, the refocus, adjust the lens. Menda raida. In which kingdom you are getting your hope for? Democratic government, this money, value of money, democracy, all this kind of policy, or you wait upon if you know God's peace, oh, you'll be a great citizen, a very good manager, a very, stand fast and someone who brings peace to other people. Ni kon di chico iko ni na yado mai non itu na Kalou itu bi ko na bakading vita kapitalang ana sing ni chico na bakading sala ko na rer wala inda rer kede ya mungarun chico ndo kau chico ni sini bakading o sa mata taka chico na culture ndo tani kambasi ka mai kina na yalo malua cek taka chico no mumbula ni usaha wili ketuen ngo yalo malumulumu pada chico na yalo malumulumu chico so bi ken ndo yalo malumulumu anda chico talbet kir so na no da frene yalo malumulumu tinga kirum frame al koko li al koko ya mulu manga ndi ko nda chiko patabango praise the Lord, amen ni longa ni bale ba to indwa pushi e sherme no na tanga satu kilo pambalap ya kaku pa ngaka lebun no na burburis tundu tunru shinrani yalo nde chiko ya yi bale ndo baya sando ri nga bani to una satu na bango kerja mana kakak ni kondo pasanga tu sini memang betul ni tak ko kondo travel ilusum be bango tu sini tak betul kakak nang kondo sini musuh tu ndo porto ka wala isa ko nda kana ta bakal ding umandanga mentasan dambe ko mai gai musuh ba malu tu ya ni gai sanga ba malu gai tak ba binakan tan takala berda gai kana bango ra kana ngalu rer tu ngone ta linji ngapele chali bener. Pagadi muchiko, yalo malu muchiko. Bala malua, kenta bala malua. So sa mai tulo minlotu, betem bekan sa sini ya. Sa lebu talim bekan do ka turali badi malele. Na kalau ni tulo minlotu sa tu sarbunui. Samai daba, samai tamatan buru-buru si rere bagi talo minlotu. No one needs that in the church. The church does not want people with the attitude of being like a dictatorship, a manipulator. People who are called by the Lord and part of the kingdom, part of their life is this peaceful attitude towards everything. Yes, we trust in the Lord. Na wale buturanga. Ena rao na kakiringa. Tunabang ko ni bulutang brongata. Siangan na ibunao. Se lau ni buru-burunggo, se lau Papua, se lau ni UN, se tap kena medun rubi rau kina na kakita. Why? It's kingdom character, in its kingdom principle, in its kingdom culture. There is no law that can judge you if you live accordingly. Mepaka na Matanitu ni Kalou. Asa chini ya singibinani ko na ibunongo. Refocus. Raida talamanda. Kuni barra bichi bali bule busana no masaranga sa balabu no chiko buru-burungo ko maruta kin na lomba ni tuku anda lesu talamanda kina Matanitu ni Kalou da lesu talamanda non da bakan dingo ba waki kili talamanda weekend sanga se dagi waki kili talamanda kemi ni tambongoni Google taga daba na Matanitu ni Kalou na daba no guitabi daba nda taka bikila
operate ba da bakina na keni to ban keni balbala let men da focus tingo genda ni siang ni ndonaka e ao ba dalka baleta ni se kaukawa vedere tuitunga se nono tunga na lewa na Kalou lebu o choba na nonda Kalou amen rokobi en dokai na Kalou na singi binani ko na bu na bosa surich kenda menda tu daga bat let us all stand. Kira mandana nondo to matser kira to alanga tabi ken ausana kira indona kan wo sutiao me nondo to ser mandanga moni vada tambukina au na kira na matser me langa tabi ken indona ser ni Matanitu sai ko ke mami va mundo nondo to ser ni duru au binakata me moni meditation bono ondur tu kino go binakata mazambuta no masu waronga dan ser au binakata mu ko kai bona ko turanga ya ungo sambalabu mai no bola ko chuma yo ya usenga ni siama bina ka chube ke mani do bagi sombo do morno masu sindo bo sama bitali na Kalou ko e bosu tu di kile ko bina ka tu ni sini ko balabu ni dola balabu na mbole ndrendre o tangi lo chiko Raica sini ndo ikilatal tagi beyanga but yugo ngau kila na kai toto kina ni chiko na Kalou chiko na nonda tu yo chisu kwa bini bina katanga no mumbula bona Kalou na sini kwa na bale chisu iyo turanga na bale chisu Kimami salveta na babi ni binakabi kimuni na nomu ni bosa mana kimami ronga kimami babi ni binatawale na nomu ni biborotaki na wale na nomu ni sati ko batike kimami kimami babi ni binatawale na nomu ni buke kimami ena singa binani kuwa me kimami kila ikimuni babi naka nyo ni sati ko na Kalou nyo ni sambula ni savara utu ni tokona tango maka bande tako irna nomu ni tamata sandure matamuni na sibinen ko Kalou kau na Kalou mana Kalou sianga bandua ni duka sindona ngauna e ba duba ulukina no nomu ni lewa ke no nomu ni kau kimami laweta na babi ni binaka ni sini kuwa ni kimami kila no nomu ni Matanitu turanga me daga ya do ina ni mami bula kina itabi kina bubale kina bonua ni bola kana bindingi me basi kana kau ni nomu ni Matanitu ebiti muni rokobi muni ndokai ndondonga kina Kalou me bosa bina katagi kina ne dhambuni ina siga bina ni kuwa na bale buturanga na mbole so na bale buturanga na non rabi butuni o irsa bi butuni o irsa ba yo talibi kemuni o irsa bina kata talime ba bina katagi non rabi kani bitki kemuni ni mami masu siga ni kuwa ni na ba boyi tunga non rabula mera raida tunga ni do tale na kaukowe vedere kaukowa e lebu dake kaukawa e binadake sai ko na nomu ni kaukau ndundunga ni mami Kalou na zarba lebu na nomu ni be bande taki ki mami dubai sombo na maso na wambauta ne dai chisu ne mami turanga kai wambulandina ndondonga